Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ko, talaga ka di nga agtalinaad kan alak yan naging gatinggana? Nanang, pakawanandak ko ma. Ngam talaga ngamin alalaki tiriknak. Ay ngam anak ko. Ingka gumaak mo na pinatkan tikid daw yo. Ngam, agkintay agtiriknak. No, dati uray maya sa daglakan niya kalalaki. Sayang, ti kinapintas mo, anak ko. Nanang, No kumata saan akas tatiriknam, sigurado, maikanak iti agkakapintas kan agkakagwapo nga apaw. pasensya ka, nanang. Ngam talaga ngamin alalaki matlaang tiriknak. Amo, agpada kami kininanang mo akanayon amang bagbagakan ka. Ngam di na kami matipangag. Aday ta kamanan mo, net. Amo mga uray kastuya. Ikagkagumaklat tamot yagbiag iti nasayaan. Damagak man kan ka. Kaano pa'y anak irelasyonak iti pada ka babae? Awan pa'y matkit di Pamanagnak day ta nga uray lakyanak. Agbibiyagak iti nasayaat. Wen, adda kamin dita kininanang mo. Ngam dagiti saan ama kaamamukan ka. Adu ti masasauda. Monet, Kat day ta ti pakadadaalam. anya nga ro ti rumbang aramidak. Anya nga tanumangampun ka iti ibilang mo. Kaspudpud no nga anak mo. Ha? Oh, saan kit din? Saan na bali na panunutan da nagpasngay ka abalasang? Ti importante, adda ibilang mo akas lapudpud no nga anak mo. Nanang, kwartak man. Katnoy ni kan idikalman, san aya? Apay, naibus mong tintad ko idikalman, anak ko? Manumot langan nga, jay magasot, nanang. Ha? Ni, anak, saan ko apidpidutan ti kwarta? Iso nga agilot ka kumamot Anya kamutan, nanang. Nakakaasyak lang aro din niya gininot. Jerry. Kat talaga mat, nanang. Anya pa'y lang nga ti pagarupam nga raramidak. Kakaasya ako niya gininot. Iso nga ikanak kumay ti kwartak. Ay anyan, Jackie, anak ko. Nagalasan tinaimatangak itay. Nanang. Ape akas jay ti trato kan panagsungsungbat kan ka ni J-Ray. Ay, jak mo tamo, nanang. Pinadakkel tamot iti nasaya at awagas. Amin ang naimbag a panursuro. Impaaytakan ko na. Ngam apay ngay akas jay. Jak mo tamo, nanang. Jak masungbatan, ti saludsudyo. Anyangan, Jerry. Sumurot ka kada kami? Paparan nyo aya. Ada tiraan mi. Anya? Untol! Naglastog namin da dyan yung schoolmate tayo. Pinagtripan nakit din dyan may sa katropa tayo. Isong ikan mi man iti pagnakman na. Kasta ka di. Sige. Sumurotak. Syakman ti starter. O sige ha. Kita lang no di maulantak adagos. Apa man natirwak no asin naman tayo dyan. Ha? Paslakit din, agbabawi ak ita mo, net. Oh, apay, Jackie. Kasanumat namin. Sabali matan ti ugali ni Jerry. Nagtangkan matan ti ulo na. Di na kaya tapulos ti paisuro. No amukla ko mga agbanag kakas dyan ni Jerry. Jakla ko man inampun idi maladaga. Anya nga tanu iparupam kan kuana. Nga isukat ampun laang. Amangan no baliw. Ha? Amangan no... Ay, nene, mabitla nga. Daw mawawag kanya. Unay kan, Jerry.
Apay a pinakpak mo ti ulo jay schoolmate mo ngay. Nagpangasgayam. Inasingan na ti may sa katropa mi. Kinita na itinasakit. Anya, para day talaang dinangramon jay schoolmate mo. Please, nanang. Di naksirmo na nan. Nalpasin day jay. Napasama kan. Ay, unay kan. Naimbag tasan agrabe ti napasamak kan kwa na. Kasano no napakaruan? Wano saan ka napatay mo? Di maibalod kan. Anya ang maibalod mo't asasawin nyo, nanang. Minor di idadak. Ha? Kasano ko mamabalodak ngay? Jerry. Oh, saan kitin? Iso nga awan ti dadanagak. Ngamin, sa anak ang mabalod ta minor di idadak. Kumarkaron sa ako markaro ti parikot mo kan ni Jerry. Wan nga rod, nanang. Jakon amo no niya ti Aramida. Ay, Jackie, anak ka. Ising-singasing ni Monet nga iparupa kon kankwa na tipod no kinatao na. Taamangan ka no makaamiris. Katagbaliw. Maamakak. Amangan no kumarukit di. Daytan tirigat na. Tadiyo inam mo no anya a klase a tao dagiti dadakkel na ide. Sakbay nga inampon mo, idi maladaga. Nanang. Ngam anya ngay nga rod. At daditan anak ko. Awanan ti maaramid ampay. Sikat ipagtaltal kak, Jackie. Isa sikat ipinilik amang supervise iti project ti kumpanya tayo. Agyamanak, boss. Di ka agdanag. Saan kayo ang mapaay tinamnamaan nyo kanyak? Aramidak ti amin nakabaalak. Very good. Talaga nga di pa'y laeng. Nakita kong ti potensyal mo. Agyamanak, boss. Ekspektaran dagiti adday ti nga to tinabaligi a proyekto, ha? Jack kayat nga dauray basit la kumaabidot ang mapasamak. Wan, boss. Ket siguradwaken ka. Saan ka ang maagrabyado no lakit di tagbaligi ti amin? Itapay laeng, namnamaamon ti baligi, boss. Nasaya at launay. Ala, agsagana ka nga rudet. Makalawas nga rod ti kaawan mo dito ay anak ka. Kapilitan, nanang. Tanas ka na sa rakak dagiti masaknan para iti maramid a proyekto. Ay, Nay, apay nagsanay kayo? ay, awan, anak ka. Ti amkak, nanang. Ni Jerry. Ha? Ang mga nonya man na nakalukwan ti aramidan na bayat ti kaawan ko. Di ka agdanag anak ka. Ika gumaak at arabayan ni Jerry. Ay, agyamanak, nanang. Talaga ada kayo laang tinamnamaak bayat ti kaawan ko. Anyamot tin, nanang. Apay ngay aday to'y lang talawans ko ngay batim. Makalawas ako nam ti kaawan mo, sana ya. Ada pa ibatik ka ni Lolam, anak ko. Isuntun ati dumawatam. Makapasuron ni Lola. Nakakirkirmat. Anya? Talaga mat. Agpaiso timbagak. Ang mga no di nagtumanin ikan. No panunutan na naimbag. Umdas pa'y kitinday ta inyawat ko ken ka, anak ko. Mas daawak no apay atagi kurangam pay laeng. Anya kamot nanang. Amumat anang inaamin ang magatang ita. Ha? Ang mga no saan niya umdas timbati makwartak. Di ka agdanag, Jackie. Tulungak ni nanang mo amang bantay kini Jerry. Ay, agyamanak mo net. Talaga na pudno ka agayam. Amkak namin nga mga nusa na mabailan ni nanang. No, may samang taripato ka ni Jerry. No apay mat ngamin anatangken ti ulo ni Jerry. Wan nga rod. Ngam sana bale. Basta ipamaysam ti panunot mo iti papanam. Da kamin ti makaam mo ditoy. Agyamanak. Basta awagan nak, no bilang tadarumswa aparikon. Apay nga itakalaan, Jerry. Anyaya ti bibiyang mo. Jerry. Naglaing kang agdamag. Magapasuron ka bakbakatan. Anya? Mabalin ka di. Hindi nagman pakibiyangan. Makapauma ka na bakbakatan. Nenay. Ay, na yan ti kasta pa nagsasaom.
Talaga nga awan ti utang mo, anaimbag anak! Madulamin niya, ma'am! Naglisi ka man! Kaya ti pasalsali, ti dalang ko! Ay, talaga abastos ka! Di baro ko ako, Jack, baka angas. Deta ti kong kunam! Agin, uungit kan tumat ngamin! Makamu ka dita na ma-high blood! Hello, Monet. Jackie, pasensya kan. Numnas kan ama-amuam nga da dito ospital ni nanang mo. Anya? Apay? Anya tinapasama ka ni Nanang? Nagsubang da kano kini Jerry ko na ti karo bayo. Tidakas na, di pa'y tinulungan ni Jerry ti inam. Pinanawan na kanulatan. Naimbagit di ata nakapagpaarayat ni nanang mo iti karo pa. Anya? Diyos ko. Sige, awagak ti boss ko. Taibagak ti sitwasyon ko tapno makaawi dak. Kumustan ti Riknam? Jackie, anak ko. Inyawag kanyak ni Monet ti kaadam diti ospital. Iso ngay maya kadagos. Kasanod ti trabaho, iti sa bali a lugar. Inawagak ti boss ko, katimbagak ti amin. Dandan ni di na kaya tapalubusan ngagsubli ditoy. Impilit ko. Ay, anak. Dahil tatiyag pa'y sunanang. Di ka mabalin abaybayan. Di ka lakat pinanunutan. Nga mga noan niya tinapasamak ka ni Lolam, idi napasamak ti kasjay. Pinanawam latan. Makapasurun mo't ngamin! Sumanao! Talaga sa balin ti ugalim. Saan da ka nakabailan a kontrolan? Ay, talaga! Tinasayaat. Agtalaw kalaangan dito'y balay. Total. Inampun kalaang. Anya? Pudno tinangag mo? Ampun kalaang. Iso a kasayaatan no pumanaw kan dito'y balay. Anya jay kunayo, boss? Lading itak, Jackie. Ngam desisyon di management ay to'y. Nasken nga ikatendakan. Anya? Saan da nakita tininamnamad a pagbanagan ti project nga intalikmikan ka? Sir, ikanda ko mamat ti may sapay agundaway. Naira na lang amin na nag-emergency act. Iso akas to'y tinagbanagan ti amin. Lading itak, Jackie. Ngam awanin ti maramidan. Nagdesisyonin ti management. Kati pangadang da. Ikatendakan iti kumpanya.